Mitaro ino iria yendekete barabara no bica imwe ya wanangi wa maria maturigiceirie maria marararaka aikari a itura ria Rotiki kuria ni kumwe gwa kuria gutwarithagio weji wa muthanga kaunti-ini ya Isiolo. Ihinda riria riothe makoretwo magitwarithia weji wa muthanga marauga makoretwo magitia mawatho ma kumenyerera maria marigiceirie no ica ikuhi maundu ni magarurukite thutha wa weji ya muthanga kuma taoni ya Isiolo kwambiriria guka itura-ini riao. Kiona hawa transporters ya town pamoja na loaders ya town wanapokuja katika hizi mito zetu ambayo tunafanya nayo sand harvesting, unakuta wanafuruga mchanga tu, hata ndani ya manyumba wanaweza kupitia katikati na magari zao, mamiti wakikuta wanakata. Sasa imekuwa mazingira inaharibika. Hamwe na gwitahira mawira na kumatiga matari na gwa guthukuma marima manene maria matigitwo ni weji wa muthanga utari na kihariro matuikite ugwati na oho magathararia mithiire yao. Ukiangalia wakati huu ya ukame tumepoteza mfugo mingi kwa hii mitaro, kwa sababu iko dhaifu, haingeweza kuvuka hii mitaro, haingeweza kuvuka kwa sababu inaangukia na inakufia ndani. Hii maboma zetu mtu akigonjeka usiku hakuna gari inaweza kuja kuchukua hata mgonjwa. Maroria ruhonge rwa NEMA na thirikari ya kaunti igirire uhoro uyu kuona igeria riao ria kwenda kwaraniria na abokeri aya a muthanga kuma taoni ritikinyanire. Ninaomba NEMA, ninaomba serikali, kama mnaingilia hii mambo, saidia sisi kutengeneza mazingira ya Rotiki, saidia sisi kutengeneza mazingira ya site zote za sand harvest. Mukitusaidia hivyo mambo itakuwa sawa. Nimehitite na kuga matiguthie na mbere gukira riria maranangirwo maria marigiceirie kuona mwisho wa uhoro no marakua garama ya kugeria guthondeka kuria guthukitio. Ukiangalia hii area yetu vile imeharibika kiasi kwamba tumeshindwa hata tukiweka gabions ama tukianza mambo ya rehabilitation. Iko sisi watu wawili ambaye objective yetu haiendi pamoja. Weji wa muthanga ufatie gukinyanirio urumireire mawatho ma kumenyerera maria marigiceirie undu uria maugite maturite matite na uguo noguo marenda kuiguanira na aya maroka gutwarithia mihang'o ino kuma taoni-ini ya Isiolo. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.